Čale. Nisam, evo sad smo stigli tek, pošto je to 300 metara dugačko, ovdje baš gdje su sudarili vozovi. Sad to snimamo, naži, ćao, ćao. I u vanrednim. I u vanrednim, i u... Skoro samo takvim i radi. I u izvanrednim. Eto, društvo, Euronews vam želi laku noć. I mi vama isto laku noć. Vi ste iza nas, tako da se nadam da ćete moći izaći kolona i voziti. Ima pored malo mesta. Jel? Da se može. Ako su oni izašli, onda Utabajte nam ćemo i mi. put. Hoćemo, pratite naše tragove. Naravno.